Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Serveriye. Mera kugumeje kugushimira wakoze subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi mbazane amakuru avuga mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yahurije mu kibuga abanyamahanga barindwi iguye miswi mbere yaho mu gihe yaguye miswi na ikipe ya Gorilla ubusa ku busa. Umukino wahuzaga ikipe ya APR FC na Gorilla ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Umukino wibajijweho byinshi nyuma y'uko APR FC yahurije mu kibuga abanyamahanga barindwi kandi hemewe abanyamahanga batandatu. Umukino wahuzaga APR FC na Gorilla FC urangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa kuri iki cyumweru tariki 3 Ugushyingo 2024. No mukino waranzwe n'impaka nyinshi kuko mu gice cya kabiri ikipe ya APR FC yigeze gukina minota 3 iri gukinisha abanyamahanga barindwi mu kibuga kandi hemewe gukinisha abanyamahanga batandatu mu kibuga icyarimwe. Nubwo benshi bari gushimangira ko APR FC ishobora kuzaterwa, nubwo benshi barimo gushimangira ko ikipe ya APR FC ishaka kuzaterwa mpaga, kunganya uyu mukino byongeye gushimangira ko itari ikipe yo kuzikanga uyu mwaka w'imikino, kuko mu manota 9 imaze gukoreramo amanota 5 gusa. Umukino wa mbere yaguye miswi na ekipe ya Etincelle, uwa kabiri itsinda Gasogi United, naho uwa gatatu igwa miswi na Gorilla FC ariyo zaraye zikinnye umunsi w'ejo. Ikipe ya Gorilla FC yo kunganya uyu mukino byongeye gutanga ubutumwa ko izagorana muri uyu mwaka w'imikino, kuko imaze kuzuza amanota 15 mu mikino 8 imaze gukina. Uko umukino wagenze umunota ku munota 90 n'amasegonda 2 Rutonesha Hezbon yarekuye umupira mbere y'izamu rya APR FC, nuko kubw'amahirwe make ya Gorilla umupira unyura ku ruhande gatoya. Umunota 90 kufura ya APR FC mu rubuga rwayo nyuma y'ikosa Muhammadu yakoreye Ruboneka Jean Bosco, ariko umupira abakinnyi bayo barawuhererekanya ntiwagira icyo umara. Iminota 90 irangira abasifuzi bongeyeho iminota 5 y'inyongera. Iminota 88 Victor Mudayi yarazamukanye umupira imbere y'izamu rya Gorilla, nuko Pavel Nzira arongera awukuramo. Ku minota 86 kufura ya Gorilla yari itewe na Nduwimana Frank. Umupira abakinnyi na APR FC bawushize muri koroneri itagize icyo iyimarira. Ku minota 85 guys, kufura ya Gorilla nanone nyuma y'ikosa Tadeo Rwanga yarakoreye Nduwimana Frank, umutoza wungirije wa Gorilla Sibomana Abuba ahabwa ikarita y'umuhondo. Ku minota 83 nibwo kwitonda Arani yarekuye ishoti rikomeye cyane mu izamu rya Gorilla. Kwitonda Are yarekuye ishoti rikomeye cyane mu izamu rya Gorilla, uko umuzamu Gad ahita Muhabanayo Gad ahita ahagoboka. Ku minota 79 Niyigena Clement nanone wa APR FC yagonganye na Bobo Kamara wa Gorilla, abaganga barahagoboka. Bobo Kamara bamuhambiriza bande ku mutwe, naho Niyigena Clement bamuvura ku kuguru kw'iburyo. Ku minota 77 impinduka ku ruhande rwa Gorilla, havamo Musa Saleh hinjiramo Uwimana Kevin Mamadou.
Mamadou Sy yahise arekura ishoti rikomeye cyane ariko umuzamu wa Gorilla umupira arawumira. Ku munota 75 Mamadou Sy yari yasigaranye n'umuzamu wa Gorilla FC Muhawenayo Gad, nuko umupira irakoze Darius arahagoboka awukuramo. Ku munota 73 Tadeo Ruhanga nanone yari arekuye umupira ashakisha Byiringiro Gilbert, nuko umusifuzi avuga ko Kagege yari yaraririye. Ku munota 69 kufura Gorilla yari yatewe na Nduwimana Frank, umupira umuzamu wa APR FC awushira muri koroneri ya Gorilla ntacyo yayimariye kuko Kagege yongeye umupira awushira muri koroneri nanone itagize icyo imara. Gorilla ku munota 67 nanone yakomeje kotsa igitutu imbere y'izamu rya APR FC ibinyujije mu mbaraga z'abakinnyi bayo nka Rutonesha Hezbon na Nduwimana Frank. Ku munota 64 ubwo APR FC yakuraga mu kibuga Tuyisenge Arsene Tuguma hinjiramo Mamadou Sy mu gihe Nobodo Chidebere yasimbuye Richmond Lamptey. Nyuma y'izi mpinduka APR FC yari igize abakinnyi barindwi b'abanyamahanga mu kibuga, ari bo umunyezamu Pavel Nzira, Arius Swane, Tadeo Ruhanga ndetse na Mahamadou Lamine Ba ndetse na Nobodo Chidebere, Victor Mboma Chukwemeka na Mamadou Sy umunyamauritania nimero 9 wa APR. Induru ziravutse ku kibuga nyuma y'uko APR FC yari ifite abanyamahanga barindwi mu kibuga, ari bo Johnson Nobodo, Mbaoma Syra, Tadeo Ruhanga, Pavel Nzira na Arius Swane, ariko abasifuzi bashobora umukino urakomeza. Barabureka umukino urakomeza. Ku minota 58 nanone Arius Swane yari yazamuye umupira imbere y'izamu rya Gorilla, nuko umuzamu Muhawenayo Gad arawutabara akiza ikipe ya Gorilla. Ku minota 55 koroneri ya APR FC yatewe na Ruboneka Jean Bosco, umupira ukuwemo neza na Rutonesha Hezbon wari wagoye ikipe ya APR FC cyane. Ku minota 54 nanone Tuyisenge Arsene yari yazamukanye umupira imbere y'izamu rya Gorilla, nuko Nduwimana Eric awushira muri koroneri. Abakinnyi ba Gorilla FC bagarutse mu gice cya kabiri bari kurusha umupira ikipe ya APR FC, ndetse bigaragara ko ariyo ifite gahunda yo gutsinda umukino. Ubwo ku munota 50 nanone Rutonesha Hezbon yari yazamukanye umupira acengacunga ba myugariro ba APR FC, ariko Byiringiro Gilbert aratabara. Guys, ndabasabye mukore subscribe, amakuru mbazaniye nayo ngayo. Ukora subscribe, ukore like ndetse usharinge, asige dukomeze kugendana step by step. Ngenda bakunda ngaho namwe nimunyereka urukundo. I love you.